Club Apr Football Club iri mu biganiro n'umusore w'umunyagana yitwa Stephen Amankona ukina equipe ya Bercom Chelsea yo mu gihugu cya Ghana. Imyaka 25 y'amavuko uyu musore niwe afite. Biravuga ko rwose ikipe ya Apr iri kumugereka $100,000 by'amadolari kugira ngo uyu musore ayizemo. Uyu musore yakinnye imikino 26 muri shampiyona y'igihugu cya Ghana, yatsinze ibitego bigera kuri 15. Rutayizamu hatari cyane ikipe ya Bercom yo Chelsea yo mu gihugu cya Ghana. Ubwo rero katugeze turebe ko uyu musore azaza mu ikipe ya Apr Football Club. Reka tuve mu Rwanda twerekeze ku isi muri rusange, twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kuba igikombe cy'isi cy'amaklebe. Ku munsi w'ejo rero barakinaga imikino ya 1/8, twamenyaga amakipe abiri nayo yavanshe mu mikino ya 1/4. Ku munsi w'ejo rero ekipe zazikurikiyeho na ekipe ya Paris Saint-Germain, ekipe ya Inter Miami. Ni match yabaye ku isa 12. Ikipe ya Paris Saint-Germain yihanangiriza bikomeye cyane ekipe ya Inter Miami ibitego 4-0. Ekipe ya Paris Saint-Germain yerekana ko itari ku rwego rumwe ni ekipe. Hanyuma ku isa 4 hari hategerejwe indi match ikomeye cyane, match yari iryoshye cyane. Ikipe ya Flamengo na ekipe ya Bayern Munich. Ekipe ya Bayern Munich itsinda ekipe ya Flamengo ibitego 4-2. Uwo bita irikumuha yarakibanje, yaritsinze rwose ku munota wa 6. Ku munota 10 Harry Kane aterekamo igitego cya kabiri. Johnson kapiteni ku munota 33 yishyuramo kimwe. Hanyuma Leon Goretzka atsinda igitego cya 3 ku munota 41. Hanyuma Jorginho kuri penalty ku munota 54 aterekamo igitego cya kabiri cya ekipe ya Flamengo. Abantu bati ibintu birakomeye, ariko Harry Kane aza guterekamo agashingura cumu ku munota wa 73. Ekipe ya Bayern Munich iza kurangira gutyo ikomeje mu mikino 1/4. Ubwo mu mikino 1/4 izahura na ekipe ya Paris Saint-Germain, match ikomeye cyane. Ni Visit Rwanda Derby inde tugiye kongera kubona muri iki gikombe cy'isi cy'amaklub. Tukiri muri mikino kandi kuri uyu munsi hategerejwe umukino ukomeye ku isi 3. Ekipe ya Inter de Milan aza gukina na Fluminense, n'undi n'umukino wa 1/8 za kubikomeza kuri uyu munsi. Ubwo rero turaza gutegereza turebe uburyo gahunda zihagaze. Hanyuma ku munsi wa 6 imikino yabaga ekipe ya Palmeiras yatsinze ekipe ya Botafogo igitego cy'ubusa. Hanyuma ekipe ya Chelsea itsinda ekipe ya Benfica ibitego 4-1. Nuko rero imikino yagenze muri rusange muri iyi weekend. Nako reka twerekeze amakuru y'amatransferi. Ekipe FC Barcelona ikomeje ibiganiro bikomeye cyane umusore witwa Nico Williams, umusore ukina ekipe ya Athletic Club de Bilbao yo mu gihugu cya Espagne. N'ubundi Barcelona biravuga ko rwose ibiganiro byamaze kurangira, ikibazo ari kijya kayerekezamo. Hanyuma ekipe ya Chelsea yamaze kurangiza umusore witwa Joe Pedro, umusore wakina ekipe ya Brighton and Hove Albion. Ibiganiro byamaze kuba birangira rwose. Uyu musore ni umusore w'ikipe ya Chelsea mu mwaka utaye imikino. Ni 12 zuzuye. Ese ujya wibaza icyo wakora ngo ugere ku nzozi zawe? Ubu ushobora kugana ikigo cyigisha tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro, inzozi zawe zigatangira kuba impamo. Nanjye ndi TVET. Ngayo ngoko rero ibyo nari mbafitiye naho ngaho ndisoreje. Wongeye kuramuka? Yes. Nongeye amaravuga ngo ngiye kuramuka, bazi kutari buramuke nta kizere yarafite. Muraba ati wongeye kuramuka, bazi ko nta kizere. Ariko abantu bari bamaze iminsi bagukumbuye rwose. Nanjye nari mbakumbuye, ibyo nta kibazo na kimwe gihari. Amakuru ndayumvise. Ana makuru ashyushye nibyo ko ku isa ya 5 muza kuyarambura n'andi menshi utatubwiye. 5 turaza kuyarambura rwose. Nibiki bigezweho mu binyamakuru? Ni byinshi cyane rero, ariko reka mite nkubwira ko muri Kenya umupolisi yisharashe afande we arangije nawe agahita yiyahura rero. Hanyuma kandi ufite amakuru y'imibundano mu gihugu cyo hakurya hanga rero. Inyeshyamba za M23 zikaba zarakonajizanyijeho n'abarwanyi ba General Dominico Ndaruhutse mu gihe Irubero naho imirwano ikaze yahuje FARDC ifatanije na UPDF ndetse barwana na Mai Mai. Byari byagenze bite muri Sud
Kivu naho imibundaniriyo ariko kandi ndaza kukubwira n'andi makuru agiye atandukanye nko mu gihugu cya Tanzania abantu 38 bakaba barapfiriye mu mpanuka ya bisi zagonganye abandi benshi bagakomereka n'andi menshi cyane ngufitiye bwo rero naho mukanya ngayo nguko rero mugiye gukurikirana ibigezweho mu binyamakuru ibizindutse bari byinshi cyane byinshi byaragiye biba muri iyi weekend mwakoze cyane kubana nanjye nitwa Jean Bosco Noshima mugire umunsi mwiza twongere ku isaha y'isa 5 mu kiganiro ku buryo burambuye One Sport Show muhahe murongo